Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati jedan od najtraženijih lukova ove sezone. Vrlo je jednostavan, od stvari potrebni su vam samo crna i brown sinka, highlighter, kosa četkica za obrve i liner. Kada smo umočili četkicu u crnu sinku, izvlačimo kosinu oka, koja bi trebala da bude pravilna. Isto to radimo i na drugoj strani. Nakon čega ćemo uzeti ponovo crnu sinku i istom četkicom to sve ujednačiti, odnosno kosim potezima to lagano zasinčiti kako bismo dobili kosinu oka. Nakon toga smo to sve izblendirali bez ikakvih sinki, potom uzeli highlighter i lagano ga nanijeli na sredinu kapka, odnosno centralni dio, nakon čega smo izvukli eyeliner. Nakon samog izvlačenja eyelinera ponovo smo četkicom to sve ponovili, dakle izblendirali, nakon čega smo dodali tamnu smeđu sinku ispod oka, bijelu ulovku unutra i naš luk je gotov. Voila! Ukoliko isprobate ovako nešto, javite svoje utiske.